yakaba ari match twabateguriye ihuza abasitari b'abadiaspora ndetse n'ababa mu gihugu cy'u Rwanda. Twatangira n'ababanza mu kibuga. Ni ikipe y'abadiaspora mu izamu harimo Eric Semuhungu, hanyuma muri defense harimo Kamishi, harimo Jesquiza Mipango, Chitoko ndetse na Rikiriki. Hanyuma hagati mu kibuga harimo Deben the Tiger, harimo TMC Ndatwa, harimo witwa Tycoon Ndahiro umuhungu watunguranye ahamagarwa bwa mbere. Hanyuma kurataka kari Machachari Medi ndetse hari Ali Sudi ndetse na Dekati Babarao. Hanyuma kubasimbura hakaba hari Shanti Misigaro n'uwitwa Babu. Hanyuma umutoza akaba ari Aremu Kurarinda wungirijwe na Badurama. Hanyuma ku ikipe y'abasitari baba mu gihugu mwizamu akaba arimo uwitwa Papa Sava Seburikoko, muri defense hari uwitwa Ndimbati, hari Junior Giti Chimizi Mirefu, hari Alpha Rutura, hakaba hari na Burusi Melody. Hanyuma hagati mu kibuga hari Platini P, hari Uncle Austin, hari Bamenya ndetse na Papa Cyangwe. Hanyuma kurataka akaba ari abantu babiri Machachari Clapton Kibonke ndetse na Rocky Kirabiranya Kimomo. Umutoza wava mu gihugu akaba ari Muyoboke Alex wungirijwe na Clement Nishimwe. Hanyuma abasimbura akaba harimo Igoma Bano, harimo Neringabo ndetse na Juno Kizigenza. Aya match kabitangiye akaba ari match uza abasitari b'abadiaspora baba hanze ndetse n'ababa mu Rwanda. Tanze umupira rokicomeka kwa Clapton. Clapton cyane Jesquiza kwa hasi. Clapton asubiza Rocky rakashata mwizamu. Eric Semuhungu anamfuata umupira mumata. Aita depasa neza kwa Kamishi chomeka kwa Jesquiza na Rikiriki hagati mu kibuga kwa Medi Madarino chomeka kwa Dekati changa Junior Giti changa Rutura. Dekati arashota mwizamu umupira mugabikira Ndimbati mukurura kufura y'abadiaspora. Ndimbati afata Dekati ajugunya hasi wasanga aramwitiranyije n'ifunguro. Match irakomeza reka turabe Dekati niwe ujya gutera kufura. Arikora Dekati shot Papa Savu umupira ukaba umuciye mu nyinya. Uwitwa Dekati Babara wabwira Papa Savu ati ndabarenze, abwira Shadibati n'ugundusha abaforowazi ndakurusha umupira, akubita Sansenika. Papa Savu umupira umuca mu nyinya. Abadiaspora kimwe, ababa mu gihugu busa. Ndimbati fata umupira, Ndimbati chomeka kwa Junior na Rutura na Bruce Melody. Bruce Melody chomeka kwa Platini arazamuka ariko umupira umukuraho neza TMC amubwira ati nubwo twese twabaye muri Dream Boys ariko umupira ngomba kugukuraho. Amukuraho Medi na turaye Medi chomeka ari sudera uswata. Reka turabe Dekati acyenga umwe. Dekati bati reka kwirarira umupira utangewe n'abandi umupira arenga. Umutoza arimo kuyigurikira mu bicyati dufite igitego kimwe. Reka turebe umupira ukabugeze arawufata neza Eric Semuhungu acomeka kwa Rikiriki cenga umuntu hagati ukapasi kwa DMC ukapasi kwa Medi arazamuka Medi cenga babiri Medi comeka kwa Dekati ari sudaronyera uswata umupira ari nako uiturenga umupira ari nakuiturenga kabisa. Papa Cyangwe na Austin na Clapton na Rocky. Reka turebe Rocky na Clapton Kiboka cenga Jesquiza achenga Rikiriki chomeka pass Kiboka
mache. Aya moto akaba ari kimwe kimwano kabisa. Ariko abastari bo mu Rwanda bakaba barimo baraswata. Uwitwa Junior Giti umupira ukaba wamucanze. Reka tereka yishiraho Giti. Chameka pasi kwa Rutura na Bruce Melody. Melody acanga babiri. Melody yambukiranya ikibuga cyangwa kwa Austin na Papa cyangwa ariko umupira w'cyangwa baramwaka. Ugera kwa Rikiki chameka kwa Debeli na Dekati Babara burubuga rwa Maina Dekati isho kumbuga umuntu w'abashobiza mu Rwanda afata umupira bwira Papa Savati ntabwo twiganye ashota mwiza n'igitego cya kabiri Dekati bibiri abadiaspora bibiri ababa mu gihugu kimwe. Haya match kabigeze kwa Semungu rero Semungu akabatangije kwa Taikuni cyangwa umuntu Taikuni ndahira baba Taikuni azana ibintu by'ukomedi ari umupira wataho umwaka. Haya Tebena ariko usubirana Tebena choka kwa TMC na Taikuni kwa Rikiki na Kamishi choka kwa Tito kwa kumupira Tito kwa reka kufunga turenga reka turebere Kaburenje kwa Semungu ashati gishati kinini ariko umupira Kaburenje ukajya kurangura Papa Sava akayawenye kwa Austin na Junior gitariza mukira chenga Rikiki Junior Giti chenga Medi Junior Giti bareza isho Giti Giti chimizi mirefu ariko afata umupira chenga abantu batandatu abwira Semungu ati n'ubundi umuswa abadiaspora bibiri ababa mu gihugu bibiri falale wategemo degaje umupira ariko Semungu acomeka kwa Medi na Debena acomeka kwa Arisudi cenga abantu batatu cenga Junior cenga Ndimbati na Rutura penalty uwitwa Junior Giti afata Arisudi arasubika kubita hasi umusifuzi anita penalty umutoza yamuyoboka Alex ati n'ibiki reka turebe rwanira penalty ariko umutoza remukoti penalty zose ni Dekati ugomba kuzitera Dekati arifora Dekati bwa kabiri shot Dekati Babara Papa Saga umupira urongera umuca mu nyinya Dekati Babara watsinda hat-trick abadiaspora bitatu abastari baba mu kibuga mu gihugu ibitego bibiri. Aya mbega ari nako Dekati Babara yandika amateka umusifuzi wa mu hagati ariko atarangiza umupira DJ Bisoso match kabisi irangira abadiaspora n'ibitego bitatu abastari bo mu gihugu bitego bibiri bagira bati muracyafite akazi ko gukora.